वंदन जेसू, आराधन जेसू, महिमा जेसू। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाबा बहिणीनो, देवाची स्तुती, देवाच्या सक्तीचो वाळो। देवा तुई आमी सकड आमची काळीज मन आमी भेटून दिवया। रात आनी दीस आमकां राखतल्या देवाची स्तुती करया। आमकां आमी ताका होगोळशिया आनी त्या देवाच्या सक्तीन आमी भरया। त्या देवाक आमी आराधन करया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ। ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ। ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ। ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ। ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। सम्या जेजू, या उंड्या रुपारस्य तुका आमी आराधन करता। सम्या मनशाच्या सक्तीचो वाळो, मनशाचे तुझ्या सक्तीचो वाळो तूं वाळयताय। सम्या मनशाक तूं रक्षण दिताय। आमचें रक्षणाचें कोटें जावन आसाय सम्या। सम्या जेजू, या उंड्या रुपार आज आमचे सांगता तूं आसाय। रात आनी दीस आमच्या जिवितांत तूं आमच्या सांगता आसाय जेजू। वाऱ्या वादळां आमच्या जिवितांत येता आसतना, कश्ट विघ्नां अनवरां आमच्या जिवितांत येता आसतना, खंत बेजाराय आमकां दैते पटीन दोस्ताना आमचे सांगता आसाय। इस्रायल परजे सांगता तूं आसुलोय सम्या। पिडेस्तां सांगता तूं आसुलोय। तुझ्या एकसुऱ्या शिशां सांगता तूं आसुलोय। तांच्या हाकांत वेळार आसुलोय। सम्या जेजू मनशाचो सांगात म्हळ्यार तुका मस्त मोग आसो। इस्रायल परजे तावन सम्या अजून पर्यंत ते पवित्र सभेंत मनशां समेत तूं रावताय। मनशाची जतन घेताय, मनशां रक्षण दिताय, मनशां धैर्य दिताय सम्या। आनी त्या देखून आमी तुजी स्तुती करता, तुका आराधन करता सम्या। कित्याक
सोम्या जेजू आम्ही तुझ्या सत्य मुखार तकली बागयतना तुझें बळ आमचे भितर व्हळटा. सोम्या तुझे मुखार आमी तकली बघून आराधन करतना तुझी कृपा आमचे देह व्हळटा. तुझी पिडा गुण करचे सकत आमचे देह व्हळटा. व आमचे वाईट सत्य नाश करची सोम्या तू सकत तुझे तें व्हळटा. तुझ्या पवित्रत्माचो अभिषेक आमकां दोदीत आहे. ह्या खातीर जेजू आमी आराधन करता, तुका मान करता, तुका आमी होगोळसिता. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಏಕದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಂದೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 Hallelujah, 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ದೇವರ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ hallelujah, hallelujah, ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನ ದೇವನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ we praise you Jesus, we adore you Jesus, Lord you are the divine master, Lord Jesus you are the divine healer, we praise you Lord, we adore you, we bless you Lord, we glorify you Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Busha Bobinino. इकडे आम्ही सोम्याच्या रमदेस्त घाल्या
भावा भयणीनो ह्या दिसांनी कितें संवसारान घडता तें पळयता आसतना आमकां सगळ्यांकी भोगता मनीस देवा मुखार कितें जावन आसा. काल हांव व्हिडियो पळोवन आसलो वॉट्सॅपार आयिल्लो. परस गल्फांत फिजैरा अबुधाबी थंयसर पावस येयलो. एका आसतनी उदक इतलें आयलें. ह्या पावसाक कितलीशीं कारांची रास वाळोवन गेली आनी थंय तांचे ती मनीस आसले ती वाळोवन गेले. कोणें कांय करूं जावना. त्या नवनेचो उदकाचो व्हाळो. पळया एक आवड येता आसतना कितें जाता. येदा व्हडलो मनीस इतलें साधना केल्लो खंय चंद्र आनी ग्रहांक गेल्लो मनीस स्पेसाक वचून कितें सकट मनशान केलें पूण आपणाच्या पांयान तळा वाळच्या उदका मुखार मनशाक रावोंक असाद. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो पळया मनशाची सकत देवा मुखार कांयच न्ही. आनी आमी मनशांनी आमचे कडेन पयशे आसात, आमचे कडेन आस्त आसा, आमचे कडेन धनदिरवें आसा, हांव शिकपी, हांव बुदवंत, हांव हुशार, हांव ग्रेस्त, हे कांय उपकार ना. कांय उपकार ना देवा मुखार. काल एक मनीस म्हाका फोन करून सांगता, फादर म्हज्या दुये पासत म्हाका म्हज्या धुवेक बोन मेरो टेस्टाक धाडलां. बोन मेरोचे लिक्वीड घालून टेस्टाक धाडलां. ब्लड मस्त प्लेटलेट डावन जाता आसा. मस्त बेजारार आसा भितर. म्हाका कालें करचें कळना. भाव भयणीनो पळया भलायकेवंत मनीस प्रायवंत न्ही कर्नाटी हे वाल पळया. एक कितें कुडीन एक मनशाच्या ती भाग एक जावं ह्या रगात कितेंय जालें असली पिडा मनशाक आयली. खंय आसा मनीस. भाव भयणीनो कांय न्ही. आनी आमी सगळ्यांनी समजोचें आमी देवा मुखार हांव आनी तुमी कांयच न्ही. देवाची काकुळटू देवाची सगत मात्र आमकां राखोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारांत देवाची स्तुती करीचे. देवाक आमी ओगलाप दिचे. देवाक आमी अर्गां दिचे. देवाक आमी नांवां दिचे. केदळा आमी देवाक नांवाडटा, देवाची स्तुती करता. तेदळा देवाच्या सत्तेचो वाळो आमचे थंय वाळटा. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां जाता. आमी बळादीक जाता. ह्या संवसारांत अस्कत मनशां, पिडेस्त मनशां, आमी संवसारांत असहायक मनशां आमी देवा थंय बळवंत जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर आमी भाव भयणीनो एक घडीभर देवाची स्तुती करया. ह्या देवाची स्तुती आमी शब्दांनी करता आसतना आमच्या काळजांत देवाक आमी उगडशी या. कित्याक देवान करची अरी एक विचित्रां ती इतली बळादीक आमी चिंतूंक नो जाल्यार असाद जाल्ले रितीन देव वजापां करता. शक्तिवंत देव त्या देवाक आमी अर्सिया. तुमची जाप सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगडशिता. सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगडशिता. सर्वेस्परा माराचें कोडू वकाद उदक तुवें गोड केलें. सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगडशिता. सर्वेस्परा इस्रायलींनी फाशार जावन वसाशें थांबडो दर्यो तुवें 2 भाग केलोय. सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगडशिता. सर्वेस्परा भुकेल्ल्या परजेक अरण्यांत मान्नाचें घण तुवें दिलें.
सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा देवा रेफीब दिमांत कडपांतावनो इस्रायल परजेक उदाक वळोन तांची थान बगयली सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा मनशाती तुज्या शक्तीक जीव आसा म्हूण दाखोवच्याक आरोनाची बेत काठी तुवें पालेशी केली सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा अरण्यांत पातकाक बली दिल्ले लोक विकाळ सर्पांक बली दिता आसतना पितोळीच्या सर्पाचेर दिश्ट गेल्ल्यांक तुवें बाचा बी दिली सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा जॉर्दान न्हंयचें उदक जोशुआक तुवें सांगून 2 वांटे जशें केलीं आनी इस्रायल परजेन उतराशें केलीं सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा देवा तुत्तुरेच्या त्या नादाक जेरिकोचें कोटें एकाच बरा कोसलो अशें तुवें केलीं सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा तुज्या साकरा जोशुआच्या उतराक सूर्य आनी चंद्र तटस्थ रावून अशें केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा एलियाच्या उतराक लागून दोकोलाच्या दिसांनी मोडकेंतलें पीठ आनी बरणेंतलें थेल त्या विधवेक पोसूंक पावशें केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा विधवीच्या मेल्ल्या पुताचो जीव तुवें पाटें दिलोय सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा एलियाचें मागणें तुवें आयकलें आनी आकाशांतवन होम तुवें उजो धाडन ताची होम बली विलास अशें केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा देवा एलियाच्या उतरांक लागून आकाशांतवन तुवें उजो देवलो आनी रायान दडलेल्यांक तुवें बसमीशें केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा देवा एलियान आपलो दोगलो उदका मारतना जॉर्दान न्हंयतलें उदक 2 वांटे जशें तुवें केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा देवा एलियाक तुवें सुळी वाऱ्या मदें उज्याच्या रथार अद्भुत रितीन सरगार व्हेलीं सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा देवा एलिशान सुके धरणीर सालाशें जॉर्दान न्हंयचें उदक एवशीन तुवें देवशीन तेशीन फासलाशें केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा जेरिकोचें उदक तुवें आशिर्वदिली आनी थंयसर ती सुवात तुवें इटाळ केली सर्वेस्परा देवा तुका आमी आमी तुका होगोळशिता सर्वेस्परा देवा एलिशेच्या उतरांनी एदोमांत उदक बराशें तुवें केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा देवा सुलेमानच्या विधवीचें तेल तुवें आशिर्वदिलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा मरण आडचें तसलें हांड्यांतलें तुवें काण्ण सोडलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा तुज्या उतरा प्रमाणे एलिशान 100 जाणांक वाहन सडीत उराशें केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा तुज्या साकरा नामानाक तुवें गूण केलोय आनी तिजें आंग ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी नितळ केलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता सर्वेस्परा तुवें एलिशाक सिरियाच्या रायांत आनी ताच्या घोड्या आनी उज्याच्या रथांत तुवें राखलें सर्वेस्परा देवा तुका आमी होगोळशिता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाविनीनो देवाची स्तुती कितली केल्यार पावशिना तितली अजापां मेर अजापां आमचे जिवीतच एक अजाप हर एक दीस संवसारांत कितें घडटा तें अजाप देवाची सकत इतली बोड वंत मनशां मदें विचित्र रितीन काम करता त्या देवाक आमी सकट हरसिया इगडी बोन आमी गीत गावया आनी इगडभर उबे रावया आमी देवाची स्तुती करया यया स्तुती करा यया गायन करा स्तुती करा येया गायन करा
येया नमन करा येया प्रणाम करा येया नमन करा येया प्रणाम करा सकळ आम्ही हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया सकळ आम्ही हसूया सर्व मिळून वर्णिया धन्या देवाक्ताच्या नवा गीता मी गाऊया धन्या देवाच्या नावात गीता मी गाऊया होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा येया मोघान येया पोऱ्या मनान येया येया मोगान येया बऱ्या मनान येया येया सोमेस येया खालत्या पोणान येया येया समेस येया खालत्या मनान येया सकळ आम्ही हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया सकळ आम्ही हसूया सर्व मिळून वर्णिया धन्या देवाक्ताच्या नवा गीता मी गाऊया धन्या देवाच्या नावात गीता मी गाऊया सांगता होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ साबून येया येया धावून येया घर्या ओढून येया येया धावून येया कृपा जोडून येया सरकडा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया सकळ आम्ही हसूया सर्व मिळून वर्णिया धन्या देवाक्ताच्या नवा गीता मी गाऊया धन्या देवाच्या नावात गीता मी गाऊया होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 जेजू ख्रिस्ताक होसाना जेजू ख्रिस्ताक होसाना 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 जेजू ख्रिस्ता पवित्र आत्म्याक होसाना 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 पवित्र आत्म्याक होसाना 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 पवित्र आत्म्याक Allelo, allelo, alleluia. Allelo, alleluia. Allelo, allelo, alleluia. Allelo, alleluia. Allelo, alleluia. Allelo, alleluia. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, the Lord, hallelujah, 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 तरंदुतांक कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप सुमार
मोद्यान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले. तेदो एका आसतने एक कठीण भूंयकांपणी जाली आनी बंदिशाळेची बुन्यादस हाल्ली. तक्षणच दारवटे सकट उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडल्यो. बंदिशाळेचो अधिकारी न्हिदंतलो उठलो आनी बंदिशाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकट सुकून धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यान आसलो. तितल्यार पावलून व्हडा तळ्यान बोब मान म्हणे, तुज्या जिवाक कांय बाधा करी नाका, आमी सकट हांगाच आसा. बंदिशाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून तरतऱ्यान पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो बचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या सुमेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे गाय धुले आनी ताणें ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या बावर्ता खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हें. इगडी बोर बसया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाविनेनो थोड्या दिसां आदी हांवें एक टीव्ही कार्यक्रम पळयल्लें. व्हडलें कन्वेन्शन आनी ह्या कन्वेन्शनांत नावार्थीक प्रिचर आसलो. मस्त लोक आसतालो हजारांनी. आनी ह्या वेदीचेर वो प्रिचर शिकोवन दिवनासलो. शिकोवन जाल्या उपरांत मागणें करता आसतना एका पिडेस्ताक एका व्हीलचॅरार हाडलो. एका व्हीलचॅरार ताका हाडलो आनी ह्या प्रिचरान म्हळें सगळ्या लोकांक, ह्या पिडेस्ता खातीर आमी सकट मागया, सकट आमी देवाची स्तुती करया. आनी तांणी सकडांनी ताणें प्रिचरांनी लोकांक सांगाता म्हणून व्हडल्यान प्रेज एंड वर्शीप केली. मस्त वेळ प्रेज एंड वर्शीप करनासली बरी, देवाची स्तुती गावनासली बरी. हो व्हीलचॅरार आसलो मनीस एका दिसांनी उठ्ठा आनी उठून स्टेजीर चलोवंक लागता. पळया त्या प्रिचरान इतलेंच म्हळें, आमी सकट मागया, देवाची स्तुती करया. सगळ्यांनी प्रेज एंड वर्शीप केलें. आनी त्या वेळार देवाची सकट पळया ताची ती व्हडली. वो मनीस सकड्यांनी पळोवन आसले बरी हाच्या पिरितीन उठलो. व्हीलचॅरार हाडलो मनीस स्टेजीर येणें तेणें धांवंक लागलो. सकट लोकांक कितली खुशी. सकटांनी देवा करगां दिलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भाविनो देवाक सादलें खंयचेंच ना. खंयच्या मनशाक देवाक गुण करची सकत आसा. आनी केन्ना आमी प्रत्येक रितीन देवाचेर भवार्थ दवरता आनी देवाचेर भरोसो दवरून आमी मागता. देवा थंय आमची स्तुती
आमची कितली बळ अधिक जाता तितले बळ अधिक रीतीनं देव मनशात अजाप करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. भाविनीनो आमी पळयत हांव जेरिकोचे कोटे कस्तोन पडले. देव कितें सांगता जोशवाक, जोशवा तुमी वसा जेरिकोच्या कोट्याक बोंदोनी म्हणजे आर्क सल्लेची आर्क पेटवरा आनी सगळ्या लोकांन तुत्तुरी वजयतले मुखार बसून दीत आनी ताच्या फाटल्यान लोक वचून दीत आसोल्ल्याची आर्क पेटकान येवन आनी तुमी सगळ्यांनी कितें करीचे फाटल्यान देवाचें उतर सांगता. पळया 6 अध्याय जोशवा कोंब फुंकतना तुमी कोंबाचो आवाज आयकतना सगळ्या लोकांक झुजाची एक व्हड बोबाट मारूंक जाय. तेन्ना शाराचे पागोरू कोसटून पडटाले आनी अशेंच तांणी केलें. तुत्तुरीचो आवाज येतना सगळ्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवान बोब घाली, सर्वेस्परा करसिलें आनी तांणी ती मारलेली बोब सर्वेस्पराक जेरिकोचें कोटें कोसटून पडलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाविनीनो तितली बळाक देवाची स्तुती आमी दर दुताच्या कृत्यांत आमी परतून परतून पळयता कितलेशे फावटी खंयसर जेजूचे शिश्य येतात आनी लोकांक शिकून दितात आनी थंयसर देवाची स्तुती करतात. आमी पळयता अध्याय 4 दरदूताची कृत्यां सुरविल्या पुबी सभेन दिल्लेशे कश्ट आयले, तांची दोगदोणी आयली. ह्या वेळार शिश्य आनी मुखेली सगळे सांगता मेळ्ळे आनी ते म्हणाले आमी मागणी करया, देवाची स्तुती करया म्हणा लागले. आनी ते सगळे सांगता मेळ्ळे आनी हे परी ते मागणी करीत आसतना थंयसर देवाची स्तुती करीत आसतना समेस्त पवित्रत्म्यान भरले आनी धैर्यान ताणें देवाचें उतर परगटलें. ती सुवात सगळी हाल्ली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी आतां आमी पळयता पावल आनी सिलास बंदेंत आसले. पळया तांकां बंदी कर तो उरले आनी त्या वेळार कितें जालें थंयसर तांकां ते आसायक जावन आसले पूण तांणी कांय केलें दुसरें कांय करूं ना. रातीच्या वेळार मोद्यान रातीर ते बियान न्हिदोंक नात. ते आनी हेर बंदीवान सांगता मेळ्ळे, पावल आनी सिलास सांगता मेळ्ळे आनी देवाची स्तुती करूंक सुरू केली. तांणी मागणी करीत देवाची स्तुती ते गावन आसले आनी त्या वेळार एकदम बंदेची दारां उक्तीं जालीं. ती सुवात हल्ली म्हणटा भुंयकांपणी जाली, बंदेतळची बुन्यांत हल्ली, दारवटे सकट उक्तें जालें, बंदिवानाच्यो सांगटी तुटोवन पडल्यो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो आज आमकां जाय आमचें बळ देवाची स्तुती आमी करीचे. किर्तनां कितें आमकां पळया इतलीं किर्तनां आसात. हर एक किर्तन कितें सांगता देवाचें बळ तें दाखोवन दिता. दावीद रायान ताच्या काळार तशेंच केलें. देवान दावीद रायान ताच्या सर्व संगत्यांक हाण गेलें आनी देवाची स्तुती केली. आनी देवाची स्तुती करता आसतना दाविदाक ती ताजी बळवंत सकत देव ताका दितालो. पळया ती देवाच्या शक्तीन इतली आच्या पंदतली. देखून भाव भयणीनो देवाची सकत मनशां थंय वाळत जाय जाल्यार देवाची आमी स्तुती करूंक जाय. हें गरज केन्ना मनीस देवाची स्तुती करता त्या वेळा मनशां थंय पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूचे शिश्यांनी मोरी ती सेनेकलांत सांगता मागणी करीत आसली ती देवाची स्तुती करताली. ती वगत बसून येताली थंय बसून गजाली करीत येतली, थंयसर बसून मागणी करताली आनी मागणी करच्या वेळार पवित्र तांचेर देवलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो आमी सगळ्यांनी मागणी करीत जाय. मागणी आमचें बळ, देवाची स्तुती आमचें बळ. आमी देवाची स्तुती गाय जाय, देवाक वांकणी जाय, देवाक ताका आमी नांव हाडूंक जाय. आनी ते तसलें केल्ल्या वेळार मात्र पळया
देवाक खंयचेय करूंक असाध्य न्ही. देव सगळें करूंक शकता. देव करता. मनशाची काळजां देवाची स्तुती करतना देवाच्या कृपेक उक्ती जातात. मनीस देवाची स्तुती करता आसतना मनशाचें काळीज देवाचें उक्तें जाता. मनीस देवाची स्तुती करतना पवित्र तो अभिषेक मनशात जाता. मनीस देवाची स्तुती करता आसतना समयाची सकत मनशा ती वळटा आनी मनीस बळा अदीक जाता. आनी येस पेद्रू तेनी शिरासो थंय घडलें आनी तो बंदेचो अधिकारी पर्यंत तो बदल्लो, परिवर्तन जालो. तुजे कुटुंबच बदल्लें आनी तांणी भावार्थ स्विकार केलो. भाव भयणीनो, देवा ते आमी बळवून समया. हे घडीभर आमी देवाची स्तुती करया. आमी सक्कड आमकां देवाक समर्पया. हे घडीभर सगळ्या संवसाराचे कश्ट, सगळ्या संवसाराचे इरादे, सगळ्या संवसाराच्यो गरजो आमी सक्कड मुतीन दवरया. हे घडीभर आमी सक्कड शिसांनी दिमागांनी या पावलोनी सिलासान देवाची स्तुती करले बरी आमकां ह्या घडये देवाक समर्पया. आमी गितां रोपार आमकां देवाक समर्पया. देवाक संपूर्ण आमकां भेटोवन दिवया. देवाची खुशी आमी ना वाडया. देवाची सकत ह्या घडये ती वाडोवन दी. ह्या घडये पवित्रत्व अभिषेक आमचे वयर जावं दी. आनी सगळ्या संवसाराक आज आमी हांगासर मागता आसतना अभिषेक जावं दी. कोणा पासून आज आमी मागता हर एक लाख सुम्याच्या सक्तेचो अभिषेक लाभोवन दी. ह्या खातीर आमी सक्कड काळजां मनां आमची देवाक समर्पया. हुंड्या रुपार त्या जेजूको आमी ह्या घडये स्तुती करया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. सक्कड आमी म्हणया, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. तुझो जीव आस्था पोरिया, तुझ्या राजांत पावता पोरिया. तुझो जीव आस्था पोरिया, तुझ्या राजांत रावता पोरिया. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पोरिया. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पोरिया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. दैवीक शब्दान हांव स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन हांव गायता. दैवीक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आस्था पोरिया, तुझ्या राजांत पावता पोरिया. म्हजो जीव आस्था पोरिया, तुझ्या राजांत पावता पोरिया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया. सक्कड हाले हालेलुया, निरंतर करया. हाले हालेलुया. देवाची स्तुती करया. हाले देवाक आमी नांव वाडया. ताची सकत आमची ती वाडोवन ताजो पवित्र आत्मा आमची ती वाडोवन आमची ती अभिषेक वाडोवन दी. आमची दैती मागणी स्वीकार करून दी. देवाची कृपा वाडोवन दी. दैत्य पिडा आशिल्ले कोण करून दी. देवाक सक्कड वाडवून सकत बंदेची दारां उगडून देव आमचो. मनशा पिडेंतल्यान सुटोवन साला शकलो देव आमचो. खडकारांनी तळटलो देव आमचो. हर एक ताका ताजे ती जाता. हर एक बरपारतेची संगती आमची
ते उत्पन्न करता हर एक पिढा आशीर आमची तो गुण करता हर एक आमचे खंड करता पैस करता हर एक आमच्या बंधनातून आमका सुटका दिता वाईट शक्तीच्या प्रभावातून आमका सुटका दिता हर एक आमच्या कुटुंबाच्या दैत्य रीती दोच्या वाईट शक्तीतून आमका सुटका दिता मोदीचे सत्य बेदर तो पैस करता आमच्या कार्याचे काही तो गुण करता देवाची विशेष गती देवाची स्तुती करताना त्याचे हल्ली ते पवित्र स्थान भरले याकडे आमची आम्ही सक्कड फिरकत सगळी पवित्र स्थान भरता आमची कुटुंब पवित्र स्थान भरतात स्वामीच्या पवित्र संगत आमका बळादी करता या घडी आमचं धैर्य निभावता सर फिर आशीर आमच्या पैस करता सक्कड खालोकाच्या सत्य नाश करता सैतानाच्या वाईट सत्य धरणे शेवटी ताती हरी एक स्वामीचे बळादी सगळं आम्ही ओढ्या हालेलुया 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 या घडी आम्ही भाऊ बहिणीनो सोमी मुखार आम्ही तुमच्या गरजो हाडया पयल्या स्वते राज आम्ही मागया कालच्या दिसा संजू आमरी बियाणेचे बेस्त केले या सगळ्या खातीर मागला आम्ही काल मस्त जाणी म्हाका दैत्य धनांनी या जगाच्या दिसांची शुभाशय धरल्यात बहुशा अरेका या जगांकी पावल्यात भाऊ बहिणीनो आज आमचे मागणे आमी या जगा खातीर भेटयचे आयचो संसार पवित्रात्म्यान भरलेलो जावच्या खातीर आज दैवीक सत्यान आज संसार भरच्या खातीर बड्या पावलांनी सिलास बंदेन दसले ते पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तांकां जालो देवाच्या शक्तीन ते पळया बरले वरवीं बंदेची ती दानां मुक्ती जाली आनी ते भायर आयले सोम्याची सुवार्ता परगटोवंक लागले आज आमच्या ह्या जगांक जायत्यो बंदड्यो आसात आज आमच्या गवळ्यांत जायत्यो बंदड्यो आसात संवसाराच्या जिविताच्यो बंदड्यो आज जायत्या रितीन संवसारी आडखळी आसात जायत्या आंतरीक रितीन ह्या जगांक बंदड्यो आसात ह्या सर्वांनी भायर येवंक जाय देवाची शुभ वार्ता परगट करूंक जाय जेजूक तांणी परगटोवंक जाय धैर्यांतनी परगटोवंक जाय दैत्य लोकां देवा थंय हाडूंक जाय भाग्यवंतपणाचें जिवीत तांणी जिवंक जाय सगळ्या ह्या जगा खातीर धार्मिकां खातीर आनी सगळ्या बिस्मां खातीर आमी मागया पवित्र सभा बळादी करून दी तांच्या मारेपात ह्या सोम्याक आमी सोम्या कडेन आमी मागया सोम्या आमच्या ह्या जगांक सांबाळ आमच्या गवळ्यांक सांबाळ आमच्या धार्मिकांक सांबाळ तांकां पवित्र कर सोम्या आयच्या संवसारांत तुज्या अभिषेक पण तांकां दी तुज्या सत्यान ते बळादीक जावं दी सोम्या आनी तुजी दैवीक स्त्री सकत तांच्या मारेपात वळशें कर रागतांका तो रागतांका सोम्या रागतांका तो रागतांका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तू तांचे संगी रावून रागतांका तू रागतांका सोम्या मागया आमी भाव भयणीनो आज पावसा वरवीं भारतांत मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत कितलेशे कडेन मनीस कश्टोवन आसा ह्या वर्सा विशेष पावस वर्साच्या की सड जायते कडेन वळोवन गेलां लोकांन केल्लें बेळें वळोवन गेलां घरां वळोवन गेल्यांत वाहनां वळोवन गेल्यांत व आवरू भरलां मनशाचें जिवन मस्त कश्टाचें जालां तांणी सोडून धरणीक सगळें उदकांत वळोवन गेलां तांच्या सांगता हरी एकल्याचे कोण दोळ्यांत दुखां वळटात मनीस कश्टांत आसा कांय करूंक जायना प्रकृतीच्या विकोपा मुखार मनशान कांय करूंक जायना असाद सोम्यान जेजू ह्या लोकांक तुका भेटोवन दिता आज भारतांत आमच्या कर्नाटकांत आमच्या दक्षिण कन्नडांत आनी तशेंच सगळ्या संवसारार सोम्या आवराक बली जाल्ल्या ह्या लोकांक तुका समर्पण दिता हांव जेजू तांची दोकां तुवें पुसी जाय सोम्या तुवें राख जाय आमी कांय करूंक जायना आमी तुजी कुशी नेणाव सोम्या मनशान तुजे मुखार तकली बागय जाय मनशान अंकार आनी गर्व सोडी जाय मनशान खालते जाय तुजे मुखार तकली बागय जाय म्हणली तुजी खुशी जावं पुरो सोम्या
आमी सगळे तुका समर्पण दिता कोण कश्टांत आसात कोण दुखांत आसात कोण नश्टाक संपडल्यान कोण निर्गतीक जाल्यान कोणाची घरां वाळोवन गेल्यात कोणाचे बेडे वाळोवन गेला कोणाचे भविष्य वाळोवन गेला सोम्या तांकां तुज्या आतां समर्पित हांव आनी मागता हांव तुका भेटून दिता हांव घे सोमिया घे तू तांकां सर्वटांतले तूं राख तांकां घे सोमिया घे तू तांकां सर्वटांतले तूं राख तांकां मागया भाऊ भयणीनो ह्या हप्त्यांत येदोळुसो थोडे बोटीगार मासली धरच्या व्रतेक देवल्यात आनी थोड्यो बोटी ह्या दिसांनी देंवन आसात सबार तेंपातावन आमचे बोटीगार नश्टांत आसात मासली नासतना कश्टार आसात थोड्यांक रीण परीक करूंक कश्ट जाल्यात कितल्या जाणांक काम ना जाला आज तांकां आमी समर्पया ह्या वर्सा पुणी आमच्या बोटीगारांक दर्यान देंवतना सोम्यान राखूंक तांच्या वणटी सुफळ तांकां दिवंक निराश नसलेल्या शिसांक सोम्यान सांगलें पला आनी जाग्यार जाळ उडया आनी मासली सांपडली हर एका बोटीकारांक दर्यान देंवता आसतना सोम्याची काकुळतो सोम्याचें द्रक्षण सोम्याची जाणवाय तांकां मेळोवन दी खंयसर जाळ उडोवचें खंयसर मासली फाकची आनी कितें येतानी तांचो दिसपडटो ग्रास सोडचो तांचें रीण कशें फारीक करचें कशें तांच्यो बोटी सांबाळच्यो सोम्यान जेजू हे तांकां आमी तुका समर्पीत हांव आप कित्याक लाखां गटल्यान रीण करून जायत्या रितीन सोम्यान दर्याक देंवता आसतना सोम्यान जेजू तुजेर बरवसून ते देंवतात हर एक बोट ती दर्या देंवतना तुज्या हातांत असे सुखास समर्पण दितात वारें वादळामध्ये तुवेंच तांकां राखजे तांच्या दाळांक तुवेंच मासली सांपडशें करीजे तांचो दिसपडटो ग्रास तुवेंच दिजे सोम्या तांकां आमी तुका समर्पीत हांव हर एका आमच्या बोटीकारांक मालाकांक वावर ताजेर वावर करतल्यांक आनी त्या हर एका त्या कामांत आसलेल्या जेजू तुका आमी समर्पीत हांव तांकां तूं राख आनी सांबाळ घे सोमिया घे तूं तांकां सर्वटांतले तूं राख तांकां घे सोमिया घे तूं तांकां सर्वटांतले तूं राख तांकां आमच्या सर इरादे भेटोवन दिव्या भाव भयणीनो सबार सण आनी मागोवंक हांगा इरादे धरल्यात आनी सबारांक आमकां हांगासर आसल्यांक आनी सबारांक युट्यूबार आनी डिवायन टीव्हीचेर ह्या आराधना भाग्य जाल्यांक आमकां सबार जाणांक आमच्यो गरजो आसात जेजूचेर पातयेव्या देवाची स्तुती करतना देव अभिषेक पण दिता आनी आमचे इरादे सफळ करता आमची मागणी सफळ करता आमच्या मागण्या सफळ दिता त्या बळतान आमी आमचे इरादे सोम्या मुखार दवरया एका भावान बाड्याक सोलोवंक एक वाहन घेतलां तातूंत ताका बरें भाडें मेळोन ताजें रीण परीक जावंक आनी ताका एक घर बांदूंक जावंक तो मागता सोम्या आशिर्वाद घाल ताजेर एक भयण आपणाक हे बरें काम मेळिल्ल्या सोम्या जेजू तुका अर्गां दिता अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू एक कुटाम तांच्या वर्कशॉपांत बिजनेस बरें इम्प्रूव जालां सक्कड कामागार फाटीं आयल्यात त्या देखून जेजू तुका अर्गां दितात अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू तांचे तुवें आशिर्वाद घालाय शारोल म्हणल्यार एका भयणीक सोम्या आतां प्रेग्नन्सी आनी ह्या वेळार तिका रजा मेळना कंपनी तुमकां रेस्ट गरज आसा सोम्या तिका एक रजा मेळाशी कर आनी बाळंतर बऱ्या तरान जावच्या खातीर तिका बरी भलायकी दी तिका प्रत्येक रितीन आनी पोटांत एक ल्हानशें ट्युमर आसा ताजोय प्रॉब्लेम आसा जाल्ले वरवीं ह्या प्रॉब्लेमान बऱ्या तरान सांबाळ जेजू सगळें तूं निमान तिका बऱ्या रितीन भलायकेन बऱ्या बाळंतर जावचे पासून जेजू आशिर्वादीत कर एका कुटुंबान जेजू तांच्या पुताच्या
मरणा वरवीं जाल्लें दूख सुसून काडूंक बोळना त्या मरणा वरवीं धोको बसला सोम्या हे मरणाचें दूख स्विकार करूंक आनी ते भायर येवन तांकां सुद्दां बोळ दी सोम्या विल्सन म्हणल्यार एका तरणाट्याक सोम्या एक बरें काम मेळोंक तो तुजे लागीं मागता आशिर्वाद घालता तरणाटेचेर जेजू एक बरें काम मेळ अशें कर एक भयण आपणाक एक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर जेजू तुका अर्गां दिता अर्गां आनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू ह्या भयणीक बरें काम मेळ अशें केल्ल्या खातीर एक भयणीचो सारी पडलो एक जागो आसा तो बऱ्या मोलान विकून वचोंक आनी तेंचे भविश्य मुखल्या गरजेचो आदार तांकां मेळ अशें कर सोम्या एक बाबान आपल्या कुडी आत्म्याचे कायदे बरे करून पाळण आनी ते बरी जिणी जिवंक तेच्या कुटुंबाचें मागता सोम्या ह्या भावाक तूं परिवर्तन कर तेजें काळीज बदली वायट सुवातेंतून भायर ताणें अशें कर जेजो एका भयणीक फायल्स प्रॉब्लेम आसा हाचे वरवीं ती कश्ट जाता परगांवांत आसा सोम्या ती गूण जावं मागता तेका काम करचे कडेन ह्या कश्टां ते निवार ह्या पिड्यान ते गूण कर जेजो एका परगांवांतल्या कादारी जोड्या मदीं जेजू फूट आयल्या सोम्यान जेजू म्हाका भुरगें नाका म्हणटा भायल आनी पती ते भुरगें जाय म्हणटा ह्या कारणाक लागून आपणी एकामेका तांचे मदीं तुटोन विचार आसा कादारी बाद सोम्या आलतारी मुखार तांणी पास दिल्ली आनी सोम्यान जेजू कादारी जिवीत कुटुंबा खातीर गेल्लें सोम्यान जेजू तांचे मोती समजून दी हे कुटणें राख हे कादार तुटूंक सोडिनाका सोम्या तांकां एक करून दवर आनी तांचो एकवट राखून वर जेजू तांकां त्या कादारी बांदात अखेर पर्यंत तांणी रावंक जेजू तांकां सांबाळ आनी आशिर्वाद दी मोतीक समजून दी सोम्या एका भयणीचे पांयाचें लिगामेंट टेर जाला आनी मस्त कश्ट जाता दोतोर सांगता पण 500,000 खर्च आसा ऑपरेशन जाय आनी तांकां कश्ट आसा जेजू ऑपरेशन नासतना एक गूण जावंक सोम्या आशिर्वाद कर आपण त्या भयणीक तिका गूण कर जेजू एक भाव मंगळूरू सोम्या किडनी फेलियर जावन आस्पत्रेंत आसा दोनी किडनी फेलियर जाल्यात मस्त कश्टार आसा वळवळटा डायलिसीस जावन आसा सोम्यान जेजू ह्या भावाक आपड ताका गूण कर सोम्या कुटुंबाची तुजे लागीं मागता सोम्या एका भयणीक कॅनडांत काम मेळोंक आनी थंय मस्त ट्राय करना आसा एक बरी विजा आनी बरें काम मेळोंक कॅनडांत त्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजू एक भयण परगांवांत आसा भुरग्यांच्या फुडारा खातीर तांच्या कादारी जिवितांत आयिल्ल्या समस्या वरवीं चिंतून करगता पिडेस्त जाल्या सोम्या तिका बरी भलायकी दी आनी सगळे घरांतले समस्या परिहार जावन ह्या भयणी मोती संतोष दी सोम्या तिचेर आशिर्वाद घाल मंगळूर एक कुटाम तांच्या परगांवांत एक तांच्या पुताक सबार तेमतोनी बरें काम मेळो मागता तो पयसो करशिला आनी कितें बरें काम मेळोंक ना सोम्या एक बरें काम तुका मेळ अशें कर आनी ह्या कुटुंबाक बरो फुडारला बय एनसिला म्हणल्या भयणीक सोम्या बोन मॅरो टेस्ट केला आनी एक बरो रिपोर्ट जेजू मागता नेगेटीव रिपोर्ट येवंक मागतात तुवें कशी वेल्यार सोम्या तेवच्यान करूंक जाता तुवें कशी वेल्यार सोम्या तो रिपोर्ट नेगेटीव येवंक जाता सोम्या ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल राग तिका जेजू बरें जिवीत मस्त फुडार आसा ह्या भयणीक आपड जेजू गूण कर सोम्यान जेजू एकदर भयणीचो पांय पडून फ्रॅक्चर जावन ती मस्त कश्ट जाता ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल तिका तिची पिडा गूण कर सोम्या बनेले एका भावाचे बिजनेस सोम्यान जेजू आनी किपेक जावंक ना मस्त कश्टार आसा भाव तुजे लागीं बरें वचून मागता सोम्या ह्या भावाचेर आशिर्वाद घाल तुजें बिजनेस बऱ्या तरेन ब्लॉक्सांची इंटरलॉक आनी कितें सगळें सोम्या तें बऱ्या तरेन चला अशें कर जेजू एका भयणीचो पांय दुखो आतां मस्त बरो जाला ती तुका अर्गां दिता तुवें गूण केल्ल्या खातीर अर्गां आनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू ह्या भयणीक तुवें बरें केल्ल्या खातीर बचपे एका कुटुंबांत सगळ्यांक ताप शेण आनी कोंकली ती कश्ट जातात आनी सगळीं ती बरी जावंक मागता सोम्या ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तांकां बरें कर सरेशन जास्मीन भुरग्याच्या देण्या खातीर हर एका आराधना वेळार मागूंक ताणी विनंती केला सोम्या हर एका आराधना वेळार मागलो फळ तांकां मेळटलो भरवस दवरून ती मागतात एक भुरग्याचें देणें तांकां तूं दी आनी तांचें स्वंत घर जाय अशें कर
बहीण दवरता आनी एका भावाक मस्त गॅस्ट्रीक आनी हृदयान दूख आनी मस्त पिड्यान तो कश्ट जाता. ह्या भावाक तूं आपोट जेजू ताका बरो कर आनी ताका आशिर्वाद दी. कोयट एका भावाक जेजू ताजें काम पयलेंचें केलां आनी हे कामा खातीर मस्त ठाई करनासा. ह्या भावाक जेजू एक बरें काम दी. सदांच मागण्याचो मनीस तो, हे भक्तीवंत मनीस जेजू तुजेर विश्वास दवरला ताणें. एक बरें काम ताका मेळाशें कर. एका भयणीची एक केस 16 तारखेर ऑगस्ट ह्या म्हयन्याच्या आसा. जेजू तुवें मोहन केल्यार सक्कड संगती तुका साथ दसा जेजू. एक तिका आमी समर्पण दिता. सोम्यान जेजू ह्या गरजांचो हांगासर सक्कड भाव भयणी जेजू तुजे लागीं मागता. आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो, आमच्यो वैयक्तीक गरजो, आमच्या आयगरांनी समस्या आसात, आमच्या आयगरांनी खंत-बेजाराय आसा, आमच्या लागीं कितल्या कुटुंबांनी आमचे सोम्या आमच्या सैऱ्या कुटुंबांनी कितलीं जाणां गरजेंत आसात जेजू. तांचे कश्ट तुका समर्पण दिता. फाटल्या आराधनांनी मस्त त्या समा आमी तुज्या पांय तडी दवरनात. जायतीं तुवें तोळ दिलां, जायतीं जेजू तुजे लागीं आनी की आसा तुज्या पांय तडी दवरता. मागता जेजू तुजेर भरवोस दवर मागता. आमी जाणाव तूं आमचो मोग करताय. तुजे लागीं मागले खंडिती नासतना रावनाय जेजू. आमी तुजे लागीं मागता जेजू. सर्व आमच्या आराधना कुमोकरच्या दानीचेर काकूळ आशिर्वाद घाल जेजू. आमकां आराधना कुमोकरच्या स्पॉन्सरांचेर आनी फुलां दान दिवच्यांचेर आमकां हांगासर ही डिवायन वर्ड प्रसार करचे, डिवायन वर्ड टीव्हीच्या मालकांनी शिमांतेचेर व्हिडिओग्राफी करच्या संगीतीच्या भाव भयणीचेर हांगासर डेकोरेशन करच्या दर भयणीचेर तशेंच हांगासर विविध रिती कुमो करतल्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घालचे सो. हालेलुया 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 हालेलुया. आशिर्वाद घेवया, सोम्याचो आशिर्वाद घेवया. जेजू आमचे सांगात आसा. आमी खाली फाटी वचना. आस्त बदीक पयशे आमकां हाचे कांय नाका. सोम्याचो आशिर्वाद आसल्या पुरो, जेजू आमच्या संगत आसल्यार पुरो. आमकां सक्कड आसा, संतोष आसा, समाधान आसा, भलायकी आसा, सक्कड आसा. जेजू दिता ताजेर विश्वास दवरून मागया, आशिर्वाद घेवया. येद्या ओडा सक्रामेंटा सास्नाम नामात करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या. सल्वोन वेच्या असत विश्वा भावार्थाचे दर्दिन्या. जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी सुखी जा. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यार सीता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. प्रार्थुया. ये देवा, विचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सुरबने सफळ सदांच आमचे देम बुगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो जियेतान रच करताय ससनाच्या ससना. आमेन. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ,
ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು